ya kete oh ha no chene tachere mate se abo wo no mallam se nkasa fa na bra ebi so wo ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa gulu an kasa nkra no wasa twi gulu ka ho me ne wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti mallam se wo de abra oba bi wo ho na wode no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem eno no wo ba me kire wo kwan no wo be hu na say abaye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiru ene danta de bibo ano Mala Mohammed Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura sunsumu eno suko na o haw eda oso no Mallam hwe na onyi emfiri o emfa emawo etwere yare bia edam usika na ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri onsam utu gold na opese onya emwa ana se ebi akontuo enema ayedin amawo wo ba no odaso jonso ana se akontuo enema ayedin amawa bra Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center na kache kwaw atibie tieniye kwaw atibie Eastern Region eho ena Mallam wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby Kumawood TV amansane yena yedie Kumawood TV amansane yena yedie animudia me manfo ni bintina mo ne yira ebi no be from ho se me yo o asofo nso no mo nya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa stroke a chino wa ya stroke no enko Mallam se bra ya adwuma me mene da okay kwesi da edwo da ebana da okuo da yawa da efie da ana menya adwuma na efie da wo beto me ya wo so me hwew because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on 90 da woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya fe no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma fe na ne timi enwo ye kete oh ha no chene tachere mate se abo wo no Mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa gulu an kasa nkra no wasa twi gulu ka ho me ne wo kasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti Mallam se wo de abra oba bi o ho na wode no aye den awade asundue enkan efiri bia hwe efiri bia ene eye eda ebrada bosumi mienu ne da etoso edusia eye nde ya transi ebrada bia no se bono nso kopum no nkoro a ena afi memenda no sia kopum no nwotwe ewiase ene SUNSUM nsam dwumadi a ye na Mallam Mohammed Spiritual Herbal Center so de bremo na aji wiase nyina no ene ne yatanase a ye de ebremo Mallam Mohammed dawo kwaw atibie eskafo amantem Eastern Region eho ena Mallam wo se de bia transe na nyame na Mallam so ebi o homoni ema hu wiase mu nsam ene se de so sompa no ene so Mallam ewa ha ewi a ya kire de Mallam etimi ye nyame de adom na otimi ye na atimi agbo ho enti million ma mo takwa Christia bogoso
million ma mo oboase a mutu gold no ene nyu afi ne free ha nyamre efa man ebewie no so onyame na Mallam Mohamed so na onso adwuma ye bia no atumi atumpon ayo ka Mallam ho na afi ye nhyase enkotwe amponim na enyamre enfa eni nkomo chane ze adwuma die we are live on Kumawood TV uko Facebook nso a Kumawood TV obenya ye ewo ho YouTube nso Kumawood TV chanso na uko Unity 87.7 FM wako atibie anasa wode akọ Ghana web so uko tuning app no we hu Unity FM 87.7 no click it anasa bie ubie ya die ko ba yedi nyina no obate enka mo no ne ebia na fasa do how be eba wo de ba frɛ Mallam o frɛ Mallam a e ko fa so betini wodi nkita ho e free Ghana no wa odwuma de bia ma o mo no akwa da ho betini ayama wo papa trance amana kwa ba na afi ye nse dwuma de na se papa kwa ba ya nua bia boko de boko o ho ye fe pa na fe ko nyame na sende de wo ho aye fe kra sene o sa ende de sa laji ne de wajafa to ana Mallam ne de wajafa to so what tell me crack aya some we de embe kasa some no ha me de mpache wa ye program na ye anya za ogro na ko bo wo san asore ya e ba haje o David no karna me ka kira aso bitan bu ma say wo ka se me tete wo sa o tete me no sa nyame so kwa so na tete me ana se ande wo mu se aya na ye hunu se Mallam de ye nsom nyame o de papa aya na kana kware sabe ebia wusi hoyi nsem bi na wo mfanya asamuntia anka ebia wo bakasa asafo kra wo mu kra no ebi wo kra enu ti kra bakasa wo na menye program what they make us because there be ana makase sabe unkwa obi afomu ana office unkwa na wo yoku afo na ukwa obi afomu na wo se dabe wo fo na wo ya na kra nyafu to بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين because bibi bia ni ho a wo be yo otumfo Nyankopon san yeden enim nti sana mpenimfo ka se yensen kokromotie ho mbopo no e ka se Nyankopon ye bibi obi a yentimi nkotir na ho enye bibia abre kura na ndin yeden enim Papa, a primary school no na e be a friend myself. Say Mallam Mohamed Kurano. One why a fine or maybe ben and a woody. Ya kasa Mallam wa oho. Aya na dodo na dia hye omutirimo say Mallam ayo bi o yabransam. Dabe. Nkumunipa. Da bia na meka na ya meka say ade bia ya wo papa na bone. Entina ma ye woni patente woni patiatia wo kokko e wotiatia wo ho no ho sana Nyakopa ye obia ente sana Mallam ejina ho eko Kristo mu ana ebia brofo Mallam oye teacher ni Mallam oye kyerɛkyerɛfo Mallam ostande ko Kristo mu te sebia evangelist sampakani ana sheik ayo bia te so peni bi odimo oye kronkron ana difo na yime so Esther ne ko Kristo mu te se elder imam aye sofo ente se imam ye sofo na Mallam ye teacher dia Mallam bia ne de wunim no wo kire wo wo mu teacher ni a wakọ kire nkwala wi no da ana de ka wo de dem teacher ni bia ni ho kire nkwala wi no ente wo ye teacher ni a de bebo akwala na brabo e be kire na dachi ana wo so wo kire no ente na Mallam Mohamed spiritual and HERBAL Center ame wo kwawu atibie asikafo amantam no mejiminya medi menimu sana Mallam adwuma no ye nafa Mallam adwuma no na mame nkyire mu kakra kasa Mallam a ye wo mu difference be ye mienu ana me ansa Okay. ye wo bi o ya Mallam o kire nkwala mankranta Okay. obi o ya Mallam o kire nkwala ebia Islamic school translation obi o ya Mallam jumadi ya medi masua mahu nyame de adoma kyade na mame a mede ye de ebo nkrofo na me kasa obi a wasua Quran no wabone degree asana me Mallam Mohamed na so me ne wo kasa yi Quran no sebe aba
na so akwala adwonso wa kete so a ye wo aya de ye betworo na wo de ama akwala na nom onom a nti aba oda ho na adwonso na time na bapa ana opeso adwonso pa na ne be ma na aka no na wasore that time no the all kind translation no obeye den na watworo sa de no ahoro ama nipa no anom o obi adwonso kete so ya se ye de na ko hospital waja adwonso da ana de be ka o de America na enti no ye wo adwuma no ankasa e wo ho ana ye mallamfo no ye wo mu difference ye wo mallam ni bi wo ho a ono oya mallam di mallam na ankasa no obi kasa o de mallam a wuntimi nkasa adentina o kasa o de mallam no gina ho se oya teacher ni obi oya magic wunnim ntina o kire wo magic na magic no eno aya no hote say ebia wako disco na ya so disco light blue say na ya ofe and disco light na be ma wotade ya fe na ukoduru fi a light na wo de am na ntimi ma na nya fe ene ntina ma ya ka say magic niama no ehu ni mfaso mallam obi oji tumpa so ya mallam already Quran awonim kwan ofaso ya na asore loto aya haram loto enyama Islam loto enyama obi ay ofre no ho se kristoni Christianity anasa na yamka o kristoni ankasa loto enyama o kristoni se o se wakojira ho ayisika so okotwa loto enyama o kristoni mena meka cha American loto ne o se ana meka ni mala bre ana meka se tie o se sabron same ma wani agea o make sure so be ma wani age ma oyiro afiri nyankopon bonsam mo wani agea be ma wani age ama oyiro afiri nyankopon because bron sama mande wadi loto o china wadi loto o china chi wadi enti won so wo obi a wo ginya medi pa enti wadi na o china chi wadi na wakota asase wo si dan ni wiye afi watwa be bosom miansa ne wunni nti akachira so konfo bi ma loto no manase obekwa na wonko bro sam na ma wapa onya me na chia na ma wompa papa ana de me ka wonte de me ka so me kana se enti loto ana obi o ye kristoni ana obi biara wo asase so anyo kristo anya muslim wa woti asase so bia no aya na se ope magic niama de ya obi obeka se obema loto no ma instant money double money gina honaje ana se wobetimi akọ eno eye show na magic na yaka magic no woni mebra asase magic niama no estati free bra na ebia sebe na nanomo ana brampon bi atofom o se tete no ne yeni machines ye de bo yi ase enti omono mo bo ayi yaka na sen ayi ewe no ayi na drums ayi na na oya na mo bo dwa ngoma na mo de ayi eno mo na mo bo enti sa brampon bi to na mo yi ayi na se ba ya o mo nanti no omo gina mo yi ayi na wi no makofra magic fo na ba enti magic ni ne ba na oyi sika na oyi tofe na oyi we enti moni baba mo ho so na free be ya tu mu ho ekono ebe gina mo girigiro obi ape bibia hwe sa obe hunu na ade ache yese he ayi ne de anyagro enti ne ana ye ya na sankrofo no eba ya no mo de ya so okay ye de ye concert party ebia te se hotel bi wo Kumasi ha ana bia se eba ya na sankrofo no oba te se hotel la na nkrofo akwakotu esika no bi o de bobo betare obo na aso obe yese no de ye no waji musika no ko eno yetua na yakọ te se concert party we sa free ho no mu wi a sankrofo no ana ya no mu nam krom o betima aso na tachirema no de se kan ya atwa we si ye wa atwa na tachirema eye magic eno obe yese no wayi aboa ana de ade yese ye no wa bia aburo no mapiem ana no wa yese na sei ana no wayi wo no woni age se akwa no ya powerful eye magic eno ye de ye show enti me no wakasei to what it say obroni aye magic ade no ho awuram apie nkrofo hwe na ne age ne yatua gana ni kwaye sa de we ya wa he ya mamu mpenifo nyina be kwada na ya se wa ben ana debe ka wadi ade enso sa ne ma ne nyina no eye ntro ene ndada okay ana me nka so ni owo na sa de na eye ma me hwe nsenkyereni
ana wiase nso so no boronsam awie ya to the sense say ye nipa ade to say disco light de nipa na ni behu no ano no wawie obetimi aye wontimi ya asa nan kanya sa sana sabe ye de atiefo mo fanchame hwe asantefo bra mo bre santini business on fan yagro asantini handkerchief by this time menu kasa ko traffic ase asantini gina ho da supia water all town no obia betena TV so na radio so se fa 10 million na me ma 100 million ana 1 billion na wa sore ko papa I was with you ma me na papa futu enti me kasa me wia me kire de enti a wase nipa wo ho a wase wutie futu okay se wan tie futu a de biada no woniama ebesai kwa enti Mallam yemusa o edien na Mallam Mohamed utimiye enam nyaminti niama Mallam Mohamed ye no de bia na me kase wontimi nko bisa drasta wura se aduro ben na woton ade me ka wadi ase because nduro na egu hono doso enti ko bisa drasta wura se aduro ben na woton a ono ntimi nkyirawo enti wona ba kase me pa aduro we okay no wo bia no ono acha se me wo bia na me nibi okay enti wa wutie me misisi ya na me be bobo yare na so na ya ma metam no ekosi amfie mienu kura wa he kura mintimi mbo so nyina yale ni bi ho a me ne wo kasei ebia mi huda nso nyaminti oba na oba bedura nyankopon me kire aho akwan otwi no ama mari yadan masani pa na yare okay anya say ya mahonne o aya gift aya chade okay enti da maya na me kase wo ya konfo na se me ne wo kase wo nim sinsuo na abefa wa ne yetete wo wi a ma woni wawu ma woni nka wa menam okay wono se na wonya konfo nso ne na abewaro ana yakotete wo jai se obekọ baabi akogitumi obi ye difo asore asafo na wanka wo ya hwan ende nyame ama wutumi se fabo asafo no ono asore epe nipa nimu favor nko anti no o se de nyame de ama no nani nso dodwane kogitumi Mallam se emwao obi ye Mallam ende nyame acha na acha de se fabo nipa nani nso no wasore akono nua Mallam bi ho se omuo ne tumi no fa be ya adwuma Mallam Mohamed se enye bi saka mwa dabi emwa no dabi ameka se o me ba de nyame de ama ono fa ne sa papa ye wa adwuma sua makosua na bi pa sua bi afiri wo ho ana e wa ade anyame de acheme ana de meka what de meka nyame de ama ono ade ama wo ene ko fremu enye yi dabi ona de ama onto ne nim de kwan odo be fa so ana mo na nyankopon de achade na ma ono bronsam no wo be struggle enti se wo ma woni anda ho pe de ba ya ne se wo be pa onya menachi wo sa pa onya menachi pa nyankopon be yi ne sa fere wo so afa wo be ya mobo enti anka me Mallam misi hoyi obi be frɛ Mallam Mohamed anya me na me bua o me na me baba me de obua me aye me nyankopon hata so enti na no na obi sa me sa na papa na ye adwuma no na ma be fa na papa nkwala ye doso okay enti se me be fa papa adwuma se me betena ha aye adwuma wo ya me nua no mkro mani mreme enti nyame mfa sa bia wo papa koye kokofuo kasie wo savi ana wo papa ma doso na wo di koko na jawo ana wo kura na wo ho edo ase obi ama koko na edu tama wo beti ahwe kwaya ye de wo befa so enti made nyame de ama wo no enso wani okay enti papa oni mamenko adwuma na so eme so omu tie mi ewo Unity FM 87.7 mamemfa me telephone numbers ne ntudwa na da me de ye adwuma nie me ye adwuma me ne da kwesie da edwoda ebnada okoda yawada efie da wo ye lata wo beto me amehwew because of nipa na wo homeda nyankopon ni homeda okay enti so bi be kase nde ye nyame homeda me challenge nsa nipa na se nya no kwara da nyankopon home on home na kase on home just a minute eko wi asebasai nyame ni homeda nipa na wo homeda ema nyankopon enti munje Mallam Mohamed Spiritual and Herbal Center ame wo kwa atibie asikafo amantam the whole we are singing Mallam Mohamed me ya Africa ni oba Africa hanso so a Mallam Mohamed me ya Ghana ni oba Ghana hanso so a Mallam Mohamed me ya Siremuni a wo de ba kan kasa mo ya kasa ntafo me ya tani
ana wo ba so a regions no Ghana ha nyina regions no ye 16 regions adunsia ayemaka na say amantam dunsia ba ko pe ana mewo Eastern region Eastern region na mewo na te say dua esi ho wo amaman mewo kwawman mu kwawo atibie ho na mewo pepo no so ebi obehwe TV so na palagrade no omutu di ko wiemu ho ana mewo mewo pepo no so ankasa anyase mewo krofufuro mewo pepo no so a kwawo atibie ho ankasa na Mallam Mohammed me ba ho no wodru na obisa akwala openi onya akasa Mallam Mohammed ya yesi WW enim wa yenimo because metina ko man mu ho no 27 years ni 15 December 2020 no ana menya 27 years ewo kwa umai mu nti anyande nti wo fi a wotie me no wo hwe TV ne so screen so a me numbers ne gu ho na omo mutie wo Unity FM no omo so yedan omo mutie wo Unity FM no omo nje me telephone numbers no aya 0245 0245 77 18 01 0245 77 18 01 Sajiwe 0200 797 887 0200 797 887 Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center me woko atibe me telephone numbers no numbers no 4 na wo hwe TV no so no numbers no de obefa bia wo WhatsApp na anya se bi wo ho a wo WhatsApp no me no kasa wo ho a na obi frɛ wo video call na TV no so wo nhome video na wo opa humi ana Mallam se dabi ebia dia wonti ase obetima amasage me afa ho na nya WhatsApp call ne video call mpachaw etiefo no be kasa okay ma ntwem ye di nkomo ya nso no ebia na opasa ofra be nyamre ne apeke ne no wadi nkomo wo ha obi a eboso bia no opasa ofra ogi ntremu a o de ye gusu edi nkomo ya no ofra epeke numbers ne go screen no eno ene Mallam number ye di nkomo ebia ne aboard ye bi so na apeke wo bi kura na wato de wo ye so a ofra ye wa ha se ebepeke na etimi ene wo adi nkomo Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center ko atibie escafo amantem ewo Eastern region ena Mallam ewo papa to asome de na me ka no bebe sa so okay Mallam metie radio me hwe TV ma fa number yi mfaso bempa ana menya free number yi ho ana me fa na say ntia Mallam se dabe eye de hia da number na wafa no ebe hia number ana wafa ne enu ne mfaso be a wo benya ntia fa eje nkyiremu no Juma dia Mallam Mohammed medi me bebo yare na so o hawo no so na wahu obi wo ho a o yare etwere yare de won se de bia me ba ha me kase bia etwere yare wom akwara de dikan because etwere yare bia eyihu yare bia sabi se wo hapa etwere yare eyihu se no bia wabodam because de wabodam no yehu ne se o twese kan na so no yasane yare a no hoto no na dwunya normal ese no bi oyare etwere yare na etwere yare no oyare etwere yare pa edidi na adwen no enti edidi adwen no mu a obehu ne se oyasa ne yare enti se be tie fo mvan na jimi kakra gusu wo abrabo no mu enti Mallam se me ne wo kase etwere yare ebi oho dodo na dia ahyase bi agi nipa na twahwe na nanum apuhuro na kire se etwere yare entesa obi atofom na obi wo ho a o yare twere yare e base ya o so de mu se ya no wo yetitriti no wasensen Mallam se e twere yare ni bi no e bi wo ho 1 minute 2 minutes ansana wa home eno e twere yare ni bi e bi wo ho o yo peni okọ nipa mu pa ayi asa na party bi ase a na ne yare na ba yo so o ma me we na akokra we odu nipa mu pa na yare na ba na wa twahwe enam se enam se ni pa na ba sana enam se o na numpo huro ntene ya se nya twere yare eno aye twere yare Mallam se fabra ana nipa ne nya twere pa na ye de no ko hospital pa ne ye de nsu na moja isi de so se nsu nsu aso to no anya sa because wa twahwe no se wa wo kire wo home
be 1 minute kura papa ite saying papa o ko hospital wa ha ye din so be si so se de o ya kwa arisa no yes enti mala Mohammed e ka kire wo a wo tie me say e twere yare no anya se wo ko hospital men ka se mfa wo twere yare nko hospital na hospital nsa twere yare hospital na ye be wo mpane ye be ma wundro e be ye kama ete so obi yare HIV na wo ko hospital akogya duro oba hihya ya kama so yare no e wo ho enti twere yare no e kyere wo nipa no mu a obe ho afi na asai na adwen okay enti mala Mohammed twere yare na mesa yare ni wi a mesa ye de research adwen no okay o sa yare ni wi ya twere no yes na wasa research adwen na waso wo ma na ade obe ya na adwen ne be sa ba normal obi ka che so yare we a kire no kra dada bi obi kra wo yare na kire no ajai ya san yare nso adwen ne nya papa wo ba mere se cha adwen na ma te obi dia so wo ba mesa but wan ka so ba research adwen no se na me ka se ane wa se an asam akwala bi wo ho a onim ebi ne ma yo mo ho kwala onim mirikatu so onim te okay onim mirikatu onim te anso peni otumiriko onim so be brenti ne wa pe ba bi adoje okay enso akwala do ne okorete na ke so no onim mirikatu onim te on ya fabra na mansa wo sana san so okay ana de me ka wat ya se ebi so ho so a oyare edam no ebi amene wo kasai odi nkwasi asem na kire obi amba nipa no ede ne fa ba bi ma ne bodam ebi so ho ayadwen yare na edam yare na ewo busuan mu okay eno bi ne maame ebe ye ne papa ne sister ne nuya berima nti yare sa yare ne wo ho because ayade o makofa ba fie ho a etiti o mu okay Omako fa bia ba fie ho yes obi wo ho kra na yes ebi wo ho kra na wako mallam bi difo bi konfo bi ho ede ne ho akọ difo na konfo na mallam no ode ne ho akọja no okọ enwura afiri ne ho wan ko ho biem abode na nko enti abode na nko a na sa yale na babushia no kwan obefa so no mallam se sa ne ma ne kutia wo pa mallam se bra na me ne wo kase ankasa be wo ba santeman mu hwe obi koko wo sawi almost 150 acres sadi pai efra busuan mu nyina koko nkwa na omodo blog dan kromu ni bi so koko so me ne wo kase obi so wo asanteman mu ha no koko fo ye 2 acres fe watimi ahwe na mbay school university asset yes blog dan team abana breye mallam say ana me kana yes nti mallam say wo de tu anamo na bra kwa atibie asikafo amanta obi abodam adwene nkoyie oba owie university na no na obeba fie no na wabodam ebi so ho omwo university no omko school no omo start free saint nti saint na omo frɛ no aboafa akwala no so afa adane ne wi nom tramadol jot mallam say nkasa bomboden na yede na fa no bra kwa ba ku bia me hwe ye kra de abrante no enyo ba no so paso ware no wo se the promise ring na ya so meba ho wo de anya botra meba ho se kra wo adwate me se nkasa me ana me kasa sesebe se me so bia bodamu a fa na bra ana na adwen sai fa na bra na se wo no wo kwaya wedding na wo yir na adwen asaya na wo bodamu a wo se tena ho ya wo wedding fo adam wo ho ana we dey me how bi ni ho sa yes enti mallam se bra because ya wadie ni bi wo ho a oba na nkasa no ono ankasa danfo e boy ana wakoje na oba ware no da bia me kase sebe ya kana sen bibia anka papa enso kirere bibia won reason why we say mama fo ni bi wo ho a ye de duom yodom no wa kwala no wa nya careful wa hwia wa brabo ebesai nti da bia na me kase se wo damfo nya damfo a obeka wanim Mike wallahi no kwasam na me ka kire adwuma mu ha woi se wo manager e ka wanim ma na ha hono se wo manager na pe wasam no on pe wasam a de obeye biara on ka hwe nti da bia me kase wo damfo na se de obeye bia o se ya onya damfo papa e wo se wo nya damfo obeka wanim se woni ni damfo a obeka wanim a me ka ta na nka jana damfo fa enti mallam me ka kire wo se enne me ne wo kase obi wo ho a wo se mallam machi dompe
efiri ha se ba malam evim anadwo mentimi nda malam se bra ebi wo ho a scent enka o tempampan wo no ho o bush spray class na pampan no ho baba ya se o ma me wo mo nyoro oh baba obi wu a wo se hwe ne se wan wu obe wan fe ne se obe de no wo enti malam e ka kire wo se bomodin na bra obi so wo ho a me ne wo kasai ne furi aya kakraka oya wo hwia enye ye malam se to anamo na bra kwa atibie asikafo amantam ebi o se ne chance na bo ne busie na ye ne ya malam ehye no oya hwenye ye obi wo ho a odidi kura na still ontimi nidi malam se nkasa odi abra ebi so ho na koma no eye ne ya etise na ye de ansa wura nanum a ye bayi na koma na firim no malam se nkasa odi abra ebi so ho a wanum jotui ana ebia niema ye saafe me ne wo kasa ye se na harawa no brebo no esai ebi o ye se ne kidney ne ba ko ye adwuma ba ko nya adwuma gie ko ye operation malam se menya nyame na inshallah o de to anamu na bra ko atibie asikafo amantam ebi so ho a de wanum jot no person o jai de wanum san wato mu tinta ba senda me guso no obi ho a wa wi nsasa mande abege title ya frene nsadwea malam se nkasa wo de fa na bra se de grawa sini yam oh na grawa no de bia ana me kase wontimi wo niama wo so ka kire nya garwa ne firi enti de bia ana meta kase hwe se wo hwe bible ene koramu ene bia wo konfo kora so bo so me ka asam a yese baye honhom ana ya ketekete wo honhom nyina mo kura so ne yesuro enti me ne wo kase se baye honhom na ya ketekete na bayifo haw ana haw bi wo so na wo ko malam difo konfo ho no ka kire wo se oya de ne ma na bayifo akwasa ne de a e wo so won se dabe onye obi obetumi aboa nipa foto ho onye obi a obetumi aboa nipa bible say na bible ka wo se baye tumi ne na ya ketekete eno so na say ade nti se nyame de akyade bi ma wa de wo de betakle because obi adofo 10 acres o start free say ya ba ko no twa ke ane ye dodoko o sore ntene ne nsa say mado afuo na ade aba davida enti baye honhom no de na waso sase na konfo ase ma ya ade ama bayfo ofia bayfo asai no difo say me ya ade no ma no bayfo asai no na ke so no ye difo bi onya papa okay oya malam bi onya papa oya konfo bi onya papa because enne ya honhom ya ketekete okay enti malam e ka kire wo so bi so da na joa mai o so da ya boni o so timi so da ya ontimi na malam sebra ebi o timi so timi so da ya na wo hu ne papa no mo wu atwam malam sen kasa wo de bra ebi so ho so se me so da na me didi wo bola so malam MOHAMED sen kasa bomboden na bra kwa atibi asikafo amantam ebi so ho se malam me problem ni nyina me wonie malam firi se busua no malam abusua me firi mo enne ko si se busua no se bibisi ne yakase yehia komo 1000 Ghana e wa busua ni be ho a yenya malam me so me pese me diye malam se empre abusuma ko te o se de kwantie ye musuo nti odi nyanya beko obeduru malam se bra ne yenkyere wo nyame akwan because sabi inshallah when na ne nim si Noah enne Noah na ma me ne o me ne ti ase anye Yesu okay you know what did they measure ana me say anye Yesu anye Moses anye you know anye ye commission MOHAMED because Noah ana de ne shine a fire and ya frey won say ye Abraham asefo okay enti malam e ka kire wo say aya jai si abusia no ni papa nim sika nim ade wo de say busia we enya de ade wo de sade bia wo so bia baba ye de enya what if akoza to ade so enti malam se bra na yamfa wo nyina ho ase Noah se ba ya wo shan no e baba be fa wo dom no so aye den akọ because ye de wo gina ho te say Noah de a wo be di yiye na watimi anya bia de ahwa busia no okay wo so ade be na mo so busiani ne oni monwoma a wo so oto aso no o nya sika nko no obenya sika abo abusuani no ama na timi akọ okay obi so ho a o se malam me problem malam he me yoba malam me ne be ma hia pa na nsuo no nyina sa aba enko ordinance sha na ase na
ana meka no oba bi wo onyem sa abana wo nyem a aya fa won sase wase ne hwe so wo no se ayi wase no ano awode na no aya dendenden a woni se no nti ana ma won wo tisubio awode no wode won sa se ma omo no wode won sa no se sia no a se na meka se ye won no yes enwura ma se ana se na wode bia wo se oni be ma hia so ni nyina sa baba jama wo ma nto de na sase e de hia na se ho a obehu ne sa ye dendenden nta wode ne ye dendenden a na kya se eno ana ma na wo enti wo ba me kire wa kwan no obehu sa wode ne ebe ye mremremre afa nya ye mre pa ya pompi gu ma na afa na wanyam ebi so wo ho so a ode ne nsa hye ho no ente saa na ne de na ye ne te say white nso na ye baba so ewo mu a o say ye white enye because de ntia o ye say ye white de bia onu hu ne say ye white no edidi ni mu wete beduru ba bi no sabosome ewo ano o so bu ne say 7 days a afa obe hu no was I so ate about 5 days so te ba 5 days nso a sabosome na wo so nya ayiri so 21 days na wanya ntini atitisi afa beduru ba bi ne 2 days pe na wabu ne nsa nti moja na wo se ba no se ntimi amma moja na be ka wo yem hono na da abubopo ana ada na abubopo na da na fibroid enti ba da na fibroid wo yem ho a na be ye dendenden te se akoko gizzard akoko tai no enti ayasa na de be ye ne se wo ko hospital na ya ye operation enti na se sana wo se na akoko gizzard no aye dendenden enti wo de se kan pa ya wo be da sa pa mama na ye enti abasa na ne yayi wode na yeden ato atwene onwo enti MALLAM e ka kira wo sei sa abane ye no abrane ye nkira wa kwan no ebe nane sa ebe nane a afi obehu ne sei awode no ebe ye mre ye ka ne sei ebe nane abaka ketuwa bi afi akwala betumi aba hye ho enti akwala be hye ho pa no ano na watima anyam na wawo ise wo problem ko ade a bra yes ana obi so ho se MALLAM me worry ya na me woba be ma na si wo so woba oba na na enwo dodo na nya sa be ma ni bi wo ho a ono oba anyem ono oba na nyem ya o se nyo no a oba ya titi akola ya benya 16 years anda obete no ya se wo mai ko kwa kware enti abasa na be ya oba ni ya owuro no ho kora no de ne ti twefom so wo bra mene wa bra nyem wo sanya mene wo na anyem ma wo akola be 16 years afi de wo ba be ware oba wo de a ande ago de awo wo da wadome oba na wadome no enti wadome oba berima no e kare oba na dome berima na ndome no enti wadome berima no be ware awo ma enti berima ne be ka kire oba na say me de ma wo ba ko wo da me wo ba ana wonwo no ba na nam nso wonwo oba na opa ko na woni be ma foforo nko da se wo pase wonyem na wo de be hye bere ma no a awo no emba wo de be hye be ma no nko de enye ye anu ni jai dia ani wo be kwakwa ntododo na wo ho ja be ma no pa na wo kwakwa nyema wo sikito ho me na me ka kira nti anya basa na nti de be na me ka se anya se oba na ware a honwo ana asefo no mudi subo oba na enwo dodo na efiri mere ma no why ye brebi yes wan kan no kre yes amana dome ho na edi ne nya ono no wa benti no ne no otimi wo yes ba na ntimi wo yes na say de me kan obi aba me ho sa ebi aba me ho ebi ba ye ne the same thing ana okoko ware ye o ware oba no awo na mba o ye oba me ho no ana me ka cha na say wo no oba nyam awo o wa nyenye se no o say nyame ya ana me say se wo ame no ka se wo pese wo yiri betumi anyem pa awo de a ko na ko je sa nyense no se ko je sa nyense no inshallah obanyema wo he ni yiri ni buofu adentina me ma ware mi kunu a onkonko giba wo ba de mara ana makatra oba ne se maame se nya sa de we MALLAM bia ni asase so na difo bia ni asase so betuma sere ama watuma nya bada ane opa ko omukọ ya papa meno kaso mu di omutiksu ko hwimu amfa omukọ ye nkrofo jomu sika adifo akasi omu wodi MALLAM omu so omu wodi omu no na tasa nyankopon eje na direct no ye ko ho gina anye yi nso later no
ansana oba no ema be ma no koye be ma no koye no oba abusia na say wo kola no ya fam ye wo say nya oba ye nim wo ko afa ya de opa cha wo saa awa me no wo kasei later ana abusia na koma to ma yam ana eno say de fa so mpeni fo so nya gro ansana etimi be fa ye nte fa wie ye no ana oba na ka kire na say onyi be ma na hwe ana mo so wa anya na hwe anya nti ya kaya no oba na ya say ke omuntu onte 50 million mo oba no because wa hwe akola no school ama akola na be 60 years afe 50 million no be ma na ko fa no wa he ana okoto okosua ana odi 20 million ka ho wallahi minua amene wo kasa nyankopon mo wasam nti oye saade no endi busum me ne yere na nyamaye wow aja se awo be bre mina me ka anya ibia ba ne yere na nyamaye ewoye afo se me no me ma no kodi adanse na se dabe kodi adanse amanya me nyame o se ba bi obekọ bia ama awo yin to ne ma me nkasa onna busuafo nyina ne sisters nkasa because yeso mo na ama ono ba na wo na papa na je se onipa ne ba na awo na ema utu hwe mo sa se wo ba e wo se sabe nyame na de a cheyen ana de be ka wa de aze se corona yi abai na do ho ana na ye nim kwa ya faso o se brofo na nyamashine ya de kirawo na pekewa na ye hunu se wo yare e de sare so na wo beduru anyankopon so wa nim de a wo de mayen me humu na na ma hunu se o problem ni nie na so oba no so na akoye sa na se eno so oba no so na akoye sa na eno so sa na meka kire no na se o na wo se oba bi wo ho a oni be manyem oni be ma na nyem oni be ma na brasa be ma yi ledin la sa gu no so oba ni nyem wie ya be ma so we dia oba ya nyem ya da nyame ase no okohu be ma foforo pe no na wakoto dura ya abortion o ya abortion ni bia be ka kire no be ma na se nyensa na asai endi be ya bosome aseme nware obiam na wakodi be ma na chi be ma foforo achi be ma no sumufu no to me oba no se wo se be ma ya wo de wodi na chi nti na mawo ni se wo sai na de awo de awo wo da na se pa se aye enye se na sai ya de ande afa ho na se awo ayi wo sheda na wo sai enye se ne de a be ma nti de ande awo de wo wo eno so no ba ne betumi awo risikani ayi de obeya awo de awo emma no de akwose fiefo afo na ma se be ma ne na aya me ente ya wo se mic na wo si we Kumawood TV ha wo na wo ye aduma na wo breathing fifre na wo ahwe oba na bedru ba bi no oso mpew nti wo sa kwa start brabo no class 1 wo so o de be je no di da bi amekase o wo asol de mu preachi no bi be bo osuma wo ni so je wo yira wa hwe wo fa bible wo fa se bible ya se kai chino what did they tell you? Thank you. Eti MALLAM MOHAMED ka kira wo say aya wo ho asamo a me se bra obi wo ho a oba ni be matumi bre so many years oba oni be matra ho eni be mana bresa be almost be mfie be edu num 20 years be mana de say me ware oni be mana wunum infia ende be mana jane kwa ware oba foforo wala me se no pa dia papa enya djuma da o do no ko ari a me anya se wo do no anya se mu no enya djuma wo no ba tena se awo ba ko mienu miensa enai de wo se wo mpe no o ka wo se wo fie fo mpe ne ni fie fo mpe no wo na wo se anya se mu no sa oba MALLAM se wo yo ba ne mra de ma no wo pe no wo bre no enne de yesi ye de ma boga embe ma ye hunu se wo ye kurase boga mina me ka kira embe ma hunu se wo ye kurase boga na da bia ye ka se sabe twitwuma de no e ko sorosoro no bia sase ya afire kurase asante region hai mene wo ka se wo be hwe bebia be firi o fire kura bia sa na waba asante region so ya asante ni ana beboa enti mene wo ka se ho na ye yo efiri enti MALLAM me ka kira wo se wo de bra endo bi wo ho a ono ba na bresa obi asada ka se me mpene ma be ma we ma ebusua mu anya me class he me ka kira wo enne wallahi obi wo sika obi ye minister enne ye de nsuo asine so enko ye de moja asine so enko
enne me ne wo kase babia ye ko ya doctor ne kaya na heba doctor no ka kire mo say monko to koko hini mbra that time ne sikani ne wanu ya koko me na me ka kire that time ne wanu ya koko te mala me ka kire wo say wo de ankasa wo de bra nyame adom ama wo papa sese na wo si hoi na nyame adom wo ya tu Kumawood TV ha watimi akonye sika kwato asase atiaka ende ya se wo de wo nshan fata sikani aba ye ton ama no amu no be sine dai ani amesa nka no ani nko boa okoma na biu mesi wakoma na ani mesi wala papa oboa sabe gafra da bia mekase akonya kura ya to so no ahemfu nkunya no kura no edi asam ahemfu nkunya no kura no edi asam na mwakasa wasase da bia mekase se na eji wasase ana obi na eji wasase si ye de si hospital minni ho asamka ye de si asore dan minni ho asamka ye de si ahemfie minni ho asamka ye de si nkremofo asore dan minni ho asamka na ye je nipa ne se wo sikanti o je si da me se wo de nkasa ena ya mekase abo kotoko o se bibia ni ho betimi ne because na me kasere ne nti ye chi ne to ho de aba ya dan e bone yam e ma ne temi no bibi timi bi na sabe ka bibi ni ho a sabe gafro aka ya kana sai ye man peni ai dada ya kana sai ai Lawrence ankontiase ankontiase o se oko papa obi tie wo se de MALLAM kan obi mi kwase a but me mpese mekona MALLAM beku nipa no na sabe dabe ma men ka samu ntra wo se ya kasi owa ya mo onkwa ya mo nkwa na de me ka na se nipa ne ye bibi ne nya ya kire ne nyansa okay kwanya na faro ede Moses faro so nyina Moses ankoku faro nyakopo manso yiri na fa chino what de me say dey nyame e manso yiri na fa no enti mala Mohammed ka kire wo se aya wo dia what okura o papers ne kanka yentafo yekura na yamabo yentafo nso ba ya dey ama sa tani no wo be to asase ama tani area tani be na wa yeje MALLAM sen kasa me mana hone se di ade wo no die anya de akom de no awusia ugoso ehwe ewiase ede sunsum nsem MALLAM MOHAMED Spiritual and Herbal Center ede brawo ebrada 7 to 9 and afi so memenda 6 to 8 p.m. ede jumadi ebro hye so se numbers na gustre no ebi ana wa se busa bi ebi ana opese wo he MALLAM ti akwan o di ko bi numbers no nyina MALLAM number egusu di nkomekura no ofra MALLAM wotire e betumi afawo na eno adi nkomo na enema atumi akoso ede ama hyade so pa say numbers nyina no MALLAM number 27 years and MALLAM MOHAMED ede atena kwawu atibie eskafo amantem aye adwuma ewo eho ama enema atumi akoso ede ama anu ti ya efri bia no wo ha wo amane enye nya na betumi aboso de enso no wo ha obi a no de nya so ba frɛ number no na watumi ene MALLAM adi nkobo wo to anamo aba na afi MALLAM so atumi aboa ho o mu tie radio no MALLAM numbers no ye Unity FM numbers no ai MALLAM MOHAMED number o mu tie Unity FM no ye ay 027 88 43 237 027 88 43 237 ana saji MTN so 024 66 47 247 024 66 47 247 MALLAM MOHAMED Spiritual and Herbal Center. My telephone number is yedi komo ya no obetiri so kra afre ba men ko Alhaji ML o se o hwe efri bomso MI Alhaji MI o se o hwe efri bomso woni je MALLAM ho pa ya da se o hwe efri bomso wo ha obi ya no bra MALLAM ma me musa we na bi ntwe ho mra me ba no me ba me fa se na mra sadia no ene di sika Friday
saade no na ya meka se wallahi wo fia wo tie mi amfa ho da bia meka se hwe me ye bia okay yes don't man the body man the engine and hwe me ye bia me disi ho din ya da me so se me ye tani na me ka kire wo tie Kumawood TV nne any Facebook live Kumawood TV any aye ya kana say YouTube na de me ka kosini se wo fra herbal doctor o ya herbal kura no herbal ndro mo ye no fra herbal doctor say doctor me ba ho me yare stroke o so ba fa se bra o ya trofo na wo hu yare na o be de na wo husika o be je no asese yare no o be de husika o be je no me ni wo kasai wo fra difo no me ha onie o so ba fa sika se bra o ba bo ho tuwa na series me se o se fa se bra o boa dabe ana e bia wo fra MALLAM o so ba MALLAM me pesika o ba fa 50 million bra oni so o ya trofo because adwuma de ni nipa no e wo so ba ye wo nipa ne bi wo ho a sabi o ya ba ya adwuma ya bosom ya mana 2500 and so ne gas ya 5 sika na be so nana en so di e de sa ni nipa no emo no nti me ne wo ba me ho a de hia so be kase MALLAM ye o de ho na yesi a ye twa ye ho aba ye ba ye beto aso Osi animudia me manfo nyi bintina mo ne yira ebi no be from ho se me yo o asofo nso no mo nya ma asorema akom obi o ho amene wo kasa stroke achi no wa ya stroke no enko MALLAM se bra ya djuma memene da okay kosie da ejuoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya djuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 50 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya fe no kon no ya na echi na da so ebia na ne techere ma fe na ne tini emo ye kete ho no chine techere ma te se abo wo no MALLAM se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne wo kasa o se ne ba no ono matramadol wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom wasa glue ankasa nkra no wasa twi glue ka ho me ne wo kasa o ba bi na wono ne kodaaye afa de ye obe ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti MALLAM se wo de abra oba bi o ho na wo de no aye den onu be ma hia pa na nsuo ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kire wo kwan no wo be ko say abeye mremremre okay wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta da bibo ano MALLAM MOHAMED Spiritual Herbal Center ebena da bia 7 to 9 pm ene ni hia Kumawood TV na yenya mre enwura SUNSUM ena osuko na ohaw eda oso no MALLAM hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsem utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayeden amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayeden amawa bra MALLAM MOHAMED Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena MALLAM wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebe pa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo be frɛ 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood Odese yensan ema wakwaba emfamra ewiase SUNSUM nsem dwumadie MALLAM MOHAMED Spiritual and Herbal Center akachi ene di fru ade ebro brother ene memenda bia Jenison se MALLAM ewo kwaw atibie eskafo amantem Eastern Region Ghana ha onima bia se kwaw atibie 27 years enfie aduono nson a ya gure no nwatwimu ena MALLAM ade atra kwaw atibie aya dwuma the only MALLAM a owo Ghana timba radio so live snapper radio so but TV so live so tie enanka wakobu obi a Kumawood TV
watenga junction kebe pono na ka post for no crofo gina ha twen ye dwuma de ko boso miensa obia mai what bi no ote or radio station ho obia nko ho etre se onyame eguso ede ne ye dwuma wo haw amane kodan na bia no a omoden na ebra papa ho na onyame mfa no so emfa emwa bala na o ka se ye ba se ye ba dia se ebi ama ye se wo ba fa o tie me se wo ba awaso bo a wo ho because obi anim insurance ye yama ye se anadwo asamonti enso anadwo wo ye mka wo kra ko hospital wa dwe nkyira wo se nduro ni nyina anya ni nyina na insurance no cover obe pe bibi kakra enti wo na wo ba no e wo se wo a wo ho ye de eba ana ye wo nipa no mu bi wo ho a sebe omo na ama empatakuru fo ne enya omo because ye wo bi o ya mallam o ye difo o ye konfo nso ye pataku ana o de gwan ngoma ye dan adwora no ho obi o wa fra mallam na difo konfo no no akase me kwan ne ware ebi de me kwan ne ware nti wo se wo kire me sika me mfa mra nti wo kwan ne ware de a obema wo di sika ne beba no wagiadi se wo se wo kwan ne ware ana de me kana na wa tamra unu oba ko anna wase wo hu na se abua pete o se na kwase antina o de na kwase apeni nyinkyare ana o se didi akwan ware enti se sa na tie na ampa babia wote e wa se akwa ana wote aye ya kana san enzema ana wote takobogo so amala mfo mo be ho na difo ne nyina no wako anye ye na se inshallah nyame fe se meme ana wo beba mama bua wo se kwan na ware de a ande ka ho a o tam ne nya sa tam ne so a ana yokra wo beba ente wo be frɛ me aka kya me se me fa semra ande ka wo ba fa 10 billion bra se wo na wagimi na wo fa 10 billion ne bra na ba se meja ama wo de akwa okay no obi afra wo o se wo ba fa sika se bra na wa sore de ko ye wo wuti abofom wo se me kwan na ware kire me sika me mfa mbra na wo de wo kokofo akosi anwa awase wo ko nipa na ho nipa ni nie wu nie na wa terew ebi o sabe adwuma be ankora na wo ko nenda obi be ye na nda ma wo adwuma ni bi o ho a wo a wa ba me hokora no e wo se me yi danson chino 7 days na me de bompa ye chino de me ka what you say when na me ya ebi a ye wo ha ye tworo me tworo na ma bo ho mpa ye ende de ye wa bofo a o ma ba sa so ne ye wo mba ya wo ma ba sa so ne ye wo mberima ya wo ma ba sa so ne ye wo honhom a mo sa ne ba sa so ne entinde hira no na ya we papa na wo mu na ma hira ma okay o chena de sa dan so enti wo ba na men koma onda hotel wo me ha ba dan so dabi me ma wo nyina me so se me nya adwuma ma okay enti ste ba na wo ba na me kire wo se me gi wo wansidi na wo sika na nso na wo ma me 10 pesos kura na me ni problem se me yema wa o ko wo ba se wo be se ya ba enti wo ba wo de balance na ba na wo mfa ba na sa ba wo ka kire me so kwan na bare de a ande me na magimi se me yema ho na eye ya na kya se kwan na ware wo ntimi ma madam ase enti di for mallam kofo be gisika na di ntide dodo na nante sa ne man koyi enti na mame kaso wote mallam di for konfo sori na ko enti papa wo si woi se wo ye obi a wo ye gold adwuma ne ka cha so gold apie wo ba bia meko apo ko na wo be kasi ji obi a wo ko na onye bi ba nsa na wo ko meko ana de me ka onde de me ka na se me ko pe concession ko papa thank you enti mallam e ka tire wo se wo de bra obi o osa obre o hai mallam sen kasabra ebi on be man kwate na wu enye djuma mallam se inshallah o de to na mo na bra o ze na sabro sam sa na be ya wo be no maduro no fe sabro sam asai o ya ya ba bi de o fa ya ho ba de ka wat ya se de ya enti no mallam e ka tro se wo de bra be ma bi wo ho wo ye na adwen se ma nkwasiade kwa no bebu ma nkwasiam kuto mallam se nya adwuma bema ane wo mpa ba na mallam se so ba na bema na be pe nkwa de ane oboa ana ma ne bi so wo ho a nuku ko fa ba no de ntoma kyekere na ho no wo ko na okontokwa me se ne sa sebe kurase ne ma na twam mame mo nkokontokwa mame wo akasa no wo kola kontokwa se wo kuna ko fa ba no wonni se obi odwun kwa kire onim se wonni subai
woni yenye say na wotia wo yoba wo nufuo say na wotia de na okunu kofa oba no aduane mame a wo be firi akoje so wo be firi akoje so ba na bidie kura nkotoy twana ho sa no aduane ma okunu no wo ma otopo no aduane wo firi akoje so aba bidie kura nya nkotoy be ma no de wo kwan oba bi ho be ma na hunu no say na obesi fa dress no me no kase firi ochina no pa wo be ko obi ho no pa no ana awia no obeko hana na na yere de ntoma ba ko bono mu chane wote ode na mo bagere ebe ye de ma ukuna ni agye ho o ko na nkwase kwoto na mo de a ede ne wa pipi no nufu ne de bia no mo de bo na nkwase fo ka na nkwase ni nzu hu na o hena no otwa nam we de ba jami oh baba na ko na me ka jira o bia to so o ba be dress sisi ade a me no kasei o dress a apart from dress ko yi ko dwom odresa ko joma ko sisi na nkwasi ni na sorry sorry ore ko akwachi sofo ande me no kaso te sofo prekia no de akachi fo afananim anya na nim na ni sayem tum ni emu hu no what did I so a ko se fight ande be ma sia so na eye ne ya ono so ese be ba no be ba ne so eye ne ya malam se wo de on kaso mra oba bi ho kro ni atenka ono be ma obema ntimi hia malam se wo de abra obe huri aso obema bi oba bi ho semi kunu o busumi sia no na menda dan so kwa bonten malam se bra na men kyerɛw ye wo bibia ye frɛ ne se enya wo ye oba na woni mema ha obenya be mo na wo bɛda on waro wo ye berima na woni ma ha obenya ma wo na mo bɛda wonye oba bia wo bɛware no promise fail kwa malam se bra malam se bra malam se nkasa wo de bra me no kasa obi ho no nuanu mu nyina guabrochire omu guabrochire o ye de sika ma ne se me ye bra na wo mic adan no henesi sofo part mi ko won nipa na ho ama ye de dan na ma sofo so onsi malam se de obua ande wo sofo de no gina ho ma se wo nye nipa anya nyame na wo som no yeso ye de nyakopo ba no punishment obi abu kasi akire japade o me se me de nkasa wo de bra na papa ye say ye ka bufo no mnkwan me se wo de nkasa wo de bra me ne wo kasai amalamfo na difo na konfo ne bia ya manne obi kura maame o men no because adaya maame ne ye bayefo malam se inshallah wo de maame he na wan no me wo ma no amalam na asofo na konfo na mankwala na da na yirama malam se endomi omo wo de bra inshallah nkwala ne be hu ne say yes because akwala bi wo ho what they say malam go ana mami e bayfo difo so mami e bayfo ene wuye wala de arehwo odam paso no ne mami na de ntoma bonu mu etwa jadwo wuti anye ye odam funu ampana so no difo no na malam no konfo ne be ba sa be kasa wo kura na wo de ne ka hwe de waye ni nyina wawu wo mami se etwa ho etwa jadwo ntime ka kira malam adifo akonfo se mesraw adwuma na yeye no minka se wo hu ne biribio na ye hwe nyame adwuma no enye mesese ye hwe nyame adwuma no ye hwe nipa me ya me si wona mic oba me ncha me fa wo se na wo na waba wo ye de nya mic me kama dwa akiraw anya wo sika ana wa ho fenti ana meba ba ye de ensa se mbeye ebi ho be bakura no ma me na ye me malam wo de hem me se woni me so ma me na ye wo akona kopa na chaw anya no na hia me kwan be na me fa so ma wa brabo no abrabo no na enko yie na ma woni abre so be yaw ana me boa no awo no na wonya enti na wo se obi na yaw ayade na wo pe de na wo so ma me yaw mala menye sika na ahye asa na ma ba na wo je sika na agina o ma me na o na ye wana na so ne edudo na malamfo na difo aso konfo etimi ma obi ko twese kan ewo no nu yakuno ewo na ma me kuno te da bia na me kase anya malam ana konfo ana wudifo ana kyerese o da be woni ye ana kyere wo a wo som nyame woni ye ana kyerese wo ye nyame som ni emfa wo se wo ye difo emfa wo se wo ye malam emfa wo se wo ye konfo ye nipa mi ansa nyame na da akyade na ma wo mpo a wa hwe ye gina de wo de ba ye na so endo obi o police ni wa pass we ye adwuma na 10 years no subanti ye yi na de ama na betena fie
eno abaya mfanana obi nso wa adwuma mu ana de meka wonde de meka na paso wa gini posisi free nsam adwuma free nsa sani pa no wonya dan obi nso abusia bi mu a ahenia na to no pa ba de ko pa so mo fa kwa bi so akɔgye sika bi no besia konya so so obi wo adwuma mu a ya kase ye wo no ho agye obi wo ho a owo adwuma no mo no da bia na meka se sanko obi di hene ye ma oposu a ye ma oposu se fa di nipa so ye nka se moa ana kodi so obi wo ho me ne wo kase oye opani wo adwuma mu adwuma ye fo ni ba kokora ni ho opana sam because oye tintirinti na nka papa wo si hoyi ye so na accountant adwuma ana de meka na meboa ana so no obia ne na adwuma na yes enti me ne wo kase wo ye DC na me ne wo kase assembly accountant kura no adwuma wo na wo ye boba ye koto wo na wo be kase bobo no wo na wo be gisika akwakoto bobo no eye wo adwuma ene ye be wo ho ene ye be tu mo bia ni le mu adwuma na enya wo de na waje ye no yes na sabe fa say wo ye DC na wo ye MP a e fa ho men wo MP no ana wo so wo di so no ana ko kurumo no ha koto ne ma ana me ka no because MP ne fa na say ya to abama no sika ne abedi ne motom na obi oye MC oye DC oye minister ana ebia ayaban mu ebia adwuma mu hayi wo hoyi wo eso no de wo ye wa ha ana eso no say wo ntobo na ye de post ama post aye de ama no wo hu na se wo na wo ye manager wa adwuma mu hante no de ya ka so nkoto bobo no ende de o tenchan o sore ya oba adwuma mu ho wo ana wo be yi sika kokruma koto bobo aba driver ni ya fa na so ntwika wa adwuma mu ha wo sore wo na wo twika na wo akofre wo akola so metwu oho papa ene de ye wo pia ye de bem baba me ka no kora kire wo na se wo ho no ye wade bi wo ho a ye wo tribalism ye timika oh Mike wo so onya santini ye hia na wa ha ena ye no de ya de wo ba me so me wo ho ne se sebe odo owo ho a oya santini no oyare a ebia ye kwatwu moja ye betumi anya wo moja ne de na yape se de me ka wat ya ze ye wo sa de no wo ho mallam se nkasa wo de bo modern na bra kwa atibie asikafo amantam ebi so wo ho so a me ne wo kasai o se mallam me ye gold adwuma mallam mallam my two gold sa be sin ne mallam menya mallam se wo de bra because ye kase gold adwuma na gold adwuma no ejina ho masai why and dudu pa do say na nim kwan ya fa so gold gold was as yes and to do be anim say gold ya spread gold on your spread oh sir e bi ku gan yo oh gold on your spread that be na make say et say wo si hoyi wo tie sabi fa chemio adwuma bia le ko di fo ncha do be ye bia ma yesu ye ade ne bi ho a e bia me no kase wo to ne amaton na me no kase na wo ba na aye o panema no me na beto neema no wo ba ye me se me nibi na me akọ obi ho se me kwa akoto ade abra wa me koto a wo se me di beto so ente beduru ba be dia wo ba koto no wonya ho mfaso ye wadifo ni bebre wo ho a sabio ono de odi Yesu ampa wanya wo na mpa ente otimi ma obuo nipa no so ye ma meda na se okay wuti obuo nipa o so ye ma meda na se ye mada na sere no nie o se wo bo Yesu die sa Yesu akwa sara de abrawo because Yesu ma wo oba sa so wa ono ba na wa nware enti Yesu nya yanka yete so no enso wo de dwa na so se awo Yesu be kwa gya abrawo so emwa because endra da bia me ka se adwuma na ye no Yesu no bia de na adwuma enti me no ka se the whole world wiase nyina enne obi panase na adwuma nkoso onye sika okramoni se MOHAMED sallallahu alaihi wasallam one enye no kware obi panase na adwuma nkoso onye sika o se Yesu enye no kware o se Moses enye no kware o se Abraham enye no kware because dentia e wasu bisa o se Abraham Moses anabi Isa mo frɛ ne Yesu ene yakob hyɛne MOHAMED sallallahu alaihi wasallam sankrofoi no munya sikafo o munya businessman no mu yesikafo o me bisa no mu yesikafo ana onye sikani onye businessman nto ye da ma o business na koso
what me de ye kom shene Mohammed obetima tonton ni din because on a wonni mo kwan ya de na ka kwan be na befa so asom wonyame obetima tonton Yesu din anyo ono a obeye dan na watonton wonyankopon ana kutimi tonton no na nya adwuma ni nyina ada obekase Yesu na Yesu kura na de ode brewo o ka so som nyame na kura no nyame na Yesu mo na na wodi azam na me bisa nyame no kwanya ya si ya som nyame no ene na Yesu mo ya na kwanya ya ka se Islam ya fa so som ya nyame no eno sisi eno ana Yesu mo ya na eno ana ya problem emaye enti na MALLAM MOHAMED me ka tira wo say good oba the whole year singina obi a na nyankopon adi sika ma na so wiase nyina onye sikani e wo wiase nyina ono ana ye fre ne garona garona no wiase nyina ona na ye sikani ono so na ye businessman a me no kasai nyame ankasa na di sika ma no anya se bia okodoye anase nyame ankasa na se wo garona wo ana me pese wo ye wiase nyina sikani ana nyame di sika na ma garona so no pe ana nye sikani ento di ma garona no garona e kono stock rana kisi ni nipa ntime nsoa truck ana twe kisi no e de costo takum businessman enti enam Moses so enti na me ka se hwa sikani bitimi di ani brechi no hia ni akunu frɛw sikani na ni brenti o hia ni nyakopon ntime ma sikani ni sika e shifri ne sam enam o hia ni nti ntime ka kyerɛ push na wanya no mo woni enda form okay meseden okana wanya no o push na wanya no mo woni enda ho enti baby say na MALLAM garuna no wo so na ye wiase nyina sikani na ne sika na wa he onu ne sika na no wo no enda mo Moses so ena ma ne sika na bo no na Moses no ekoje tutusu okoje 10 ayini ba mresam do na de ba ya ana obeka kire Moses say nyankopon se yesom no Moses beka kire garuna o se nyame se yesom no ye wo nhira ye ya do ye wo nhira ye chade ye wo nhira na ye japade ne sika na nkasa ya nya no e wo se ye sai yi sika no etusu dudu no ne ye sai ye sika no ho nhira ana o so pe ana ye wate ntibo agaruna ko kire na dwuma yafo omu ko tena so mbeye calculation no omu di 15 years ana de ya garuna sika no calculation adia 10 na yayi buan ebia 100 na yayi 10 yayi asika ni nyina wie ya no garuna here so sika de ko bo for ye de adoso ana so no Moses de nyansa kwai eji ni sika no afri ne nsam ana tutusu dudu no that time no yayi tutusu dudu no Moses no mobra ne yakosi dan e okroto ye get to sudu no aye brodia aye sika aye se aye de gu ho a edi 3 days asofo no omonim ahiafo enu mo ho kire mo ni bie no mo dia akwachiche nkurase no homobrofo no na yakwachiche aye den ama wo mo enti ho no mo no ana aye garuna efa adwembe sika pound no de ko eye to sudu dun ye de Moses de nyansa kwan ejini sika no no so befa kwan biara Moses mrasam du ode baye no obefa kwan bia so ama mrasam du na ayakwa nti okokrom ho ekohu ahyewani nti yakasa ahyewe start from Moses breso enye ne nti okohu ahyewani no ka kira ahyewani ne se wunime o se dabi o se mene sikani ya frɛ me garuna o se mati di menu oba ne de no oba ne gese bia garu sikani aba oba be pai ono say yes ano say dabi me be bo pa unim obi a yefro no Moses o say dabi minim matedi no na minim no o se me pase wo twa ntro to Moses so say ono wa ba da ama na nyemo wo twa sa ntro no to Moses so de ya ye betwa ne ti enti say ye twa Moses ti a me mbema wo sika wo bedi sa ensada that time na titisu dudu na onu yi ya nka de odi koye titisu dudu no oyi mu 5% a gen ne di sa be si na ensada gen ne gitu mu ama me ne wo kaso mu ko bo dwa kasia edwa na mo ko bo ya no ana mo frɛ Moses so meka nyame asam me kyerɛw
ebi wo hai TV station phone bi be frɛ Mike wo ya do no na mkunko na ya ka kyerɛ se party wo hobra wo kɔ ne ye kɔ poison anya babia na wo se wo kɔ me ka kyerɛ wo ne ma woni so de wo politicians me na me ka kyerɛ wo ye be poison wo kun enti me ne wo kasenti afa ba sa no ana ayi mo ye bodwa mo sister ni jias nyamesam a me kabre na fe de nkrofo na be bodwa se me meka nyamesam dia na ka se hallelujah me da nyame ase enti Moses ba yo ka nyame asam no o ka dom o bodwa kasie Moses ka nyame asam na garu na tina kunya so sei gold akunya gold empaboa chase anye yizi enti ho ana garu na ayi Moses ka nyame asam ana garu na bisas Moses boni ben ana obi a ye twaniti ana so Moses say boni a wo ya ye twauti no se wo yere na wo bo adwaman a ye twauti okay se wo ni yere so na wo bo adwaman a ye bo wachi ma 100 na ya dana wo yam abo na 100 ana so okay ana obi say Moses say nti Moses say yes ina gangrofo na wo ana so okay na samra ya wo kan echechere yenye timamofo no anamumu komshafo no ka ho asamu a Moses bia na no na say echechere obia wa asase so koka angel Gabriel malaika Jibril abofo no sinyina samra na echechere ho mo no so okay so echechere mo dia ande Moses ye abayu obia ba ha ese wo Moses wo na da ama wanyama no mi kire wo he sikani betimia mfa adwini akire akola bi kura mana be kasa MALLAM MOHAMED kura mena na da anyama no asu ye be jadi asu o kafo na hwan ene nyakopo hata so na sa plot na sa asia cha anyane dabra na sa ka ya ne problem enti asia sa no ana my yakane se Moses akasa nto wana garu na kase abayu bi abaha osu Moses na adama wanyama no Moses se wose san osa abayu bi abaha ose wonu Moses na adama wanyo kan prensa Moses abayu na wahi omuso no ni ana mo twa abayu na begina ho Moses se maame yase me na wada ama manyemo enye no na hia me me bebisa wasam utimi yi mano a de omuka oka ye nyina ya nokware ose maame hwe onyankopon hata soro ne fi asase kronkron so a wogina maame wohumedana gane gina ho maame wohumedana gane gina ho maame wohumedana gane gina ho me chrew de ntia maye ko twantro to bi so court na police ni gina ho erika yes ya twantro to bi so police ni na ko gina ho ma na guidelines obetro MALLAM se le obua o ka sei me na me ka tro ne obua papa onna de na asama ba ona obeda right dio anya de ohun ye na obeka no ane nka obua ane wo nka be woro watade ana se wo beka de obi beka se MALLAM de onye ayampa wona wo ya na da bia dan na kwai na yeyi no enka wo dan a ana wo se contractor na ligene na se ka wo dan na obeka se contractor na nya papa enti me no kasa fe ba sa no ana oba no ka se egaru na ka se ai kan anya wo na wo ka se Moses no no wada anyama ai no na wo ka usura na asama be pia Africa na no se o se Moses minni woda ndene da matu dimpa na minni woda na ndene da mahu na Moses ndene da mahu me hu no wonyo obi a wase ya twantroto so na papa we ana ka se men twantroto so na wo se tutusu dudubi na men twantroto so se be twantroto so na etwabuti a mransan du na wo de ba ye nyina no enya adwuma enti enya adwuma de a na cha se obema misika medisa ensada enti ho ana no kware Moses bufu ye Moses nso no na Nyankopon kasa direct o man nsa so tekire Nyankopon ene na de anya de amenka nkirawo se menya kai no de na cha se ma kire nkrofo na adwuma no ana de be ka na mebwa no o man nsa so kire Nyankopon no su frɛ na Nyankopon ana Nyankopon bisa na se o frɛ me brewe adan o se garuna ana yese ana o se te garuna
sikani we adisa ne mo ho we ya de na wose me yama ose me pese minku garuna mawana ose dabe Moses said dabe nyankopon enkono wo kunu a wo na wo besa bebu me atan ose sai wo na besa bebu me atan so wo kunu a wo kasa na wo besa bebu me atan na me pese garuna wo mane mem enko asase kosi etimoda okay garuna tinakunya so sei oti wo sei no he ya na wa wa firi na kunya so mem no so otimi ka se la ilaha illallah wa no nyame hu no mobo anka nyame de kye no ono de opa Moses achew da moment na nyame Moses na amane mem akwa asase ase enti na mo bitimi twanto to bi so na nipa na de agira so de agye no okoko pa nipa na chew a o se da be nyame ba bia me ko ya na gi akọ ana de be ka won de be kara na nyamia ba bia me ko ma no corridor gi akọ enti ono no pa Moses achew so timi ka se nyankopon hume mobo anka garu na me mun kwa asase ase enti o ya sapa na nyankopon ma garu na ye den emmemo ye on bemo ya wura asase ase wieye ana ka garu na japade ana nyankopon kire ne se enti na japade no mi hira so ma wana o se nyankopon sana garu na me ma kwa asase ase abaya abakwasam sa bana wo hira na japade so mamia ya baba be ka kire me se na japade enti na ma me ma me kwa asase ase mo no na japade ni nyina mem enkwa asase ase okay ana nyankopon ma na japade ni nyina mem ye na japade ni bi ne dan ene bi ene gold okay na japade ni bi ne gold enti me no ka se garu na efiri Moses breso garu no go so mem wo fam obe mem so kosi atimuda ene so gold no so no na japade no gold na mem fam no gold so na ne damo no ebe mem akofam sa kosi atimuda enti enam se ememunti no obese ya spirit anya se ya spirit ya bo so no koduru kura na e wo se obo na ma na hokwa ma gold no ese kikofo no kure enti me no ka se woni mo bia gold no ya na dia obeya dan enti gold na wo yere ho adwuma no gold a wuto no a wonya na yaka enne odi ma be twetwa nwan nantwie wonya gold no sika na hye ana obayare obawu mallam se da be me nyekra wo sa kwa mbone no enti wo ba me ho a mesre afri me nyankopon ho na masre afri Moses na nyankopon ma garu na gina ba bia gina no na gold na gina ba bia gina ntafe wutu na wonya wo se mallam ya powerful da be eno ka se Hosea 4 verse 6 wo se nim dia me manfo ni bintiamo ne yira mallam obi hwe na sase ena nkufo be fa so mutu gold wo so omo hye ne bo enne wochena omo mutu gold no ono aka na sase na ombe fa ye no ma na hwe gold no wo say obi ana ni tibebrebe no ma ponche ache okay ye wo bi o nipa ni ba betu gold no o se ton asase ma o se menton na wutu ade a wo benya na wache anya biribia na obekọ obenya gold no okay okono onidi obedidi ontofuwa ontofuwa enti saba enti dikaka obenya nto fa meraw enya adwuma ande se yade a woton ade ne manipa no wanfa usika ma ho no o debi o kwasa se no so na ne mallam sebra aba obi su buta sase obi su do bi kanu na yesu ontua nyabotre onmla enna me ka kira se ayi ya kana zain Abraham ba ayi Isaac anamo kana zain so o she Abraham she nyankopon bo eba ye wanfa ma nyankopon ye den o kai ne se me bo hye no enna ma na che ne ba ayi Isaac so kwa kokunu a nyankopon ko yi ne nana dwan efiri heaven e de ne ba ye so onye den onkunu ento bi sha obo no wandi so bi de ko so ntua bra nyankopon be jama aba numbers ne bio enti na maye Islam so bi wunna ya announcement so wa ebia mala Muhammad de woka anabia wo de meka no wo de ka na bra na beka ansa na yasie no so wo de ka na wo ba nipa na yasie ne wie na wo beka ka na ye muaw madam bi ko bira oba na yasie no no ana meka nti oda ho no wo ba o de meka se na ye no waka sika ni ho nipa na wu ye be na kakra kakra so
sanna mabe hu so da okra me dia che alhamdulillah tino de meka what de meka na enti no se nipa no o de woka no wukura na yesie no a atiboda nyakopo meje wokatua na ma apa numbers ni bi anarama wa wutie wo Unity FM 87.7 the numbers no 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 I'm for numbers ni nyina ma mo pra ko bia na mansa nya kwanya mbo so je yapon saje we so 027 88 43 237 027 88 43 237 last number na say MTN aya 024 66 47 247 024 66 47 247 Mallam Mohammed Spiritual and Herbal Center me woko atibie no me telephone numbers no numbers ni nyina go TV ne so ana go screen ne so wo a obefa ana numbers ni nyina so wo WhatsApp numbers ni nyina so ya me number de hia say me se me woko atibie Eastern Region nkoko tepo so atibie ana me yede ana me wo na maka kirawo obi wo ho so a ebia wadua na baire ana ni say ne ya bewi ha ne koko o hata ne ya bewi ha ana ya bewi na ka no na mo se me peka no ya me ka se he sakrofo bewi fa o mic ka yi wa ha na enya de pia ha o pa fre police e wo ha nyina no mo he o mu hu ka no be o sisi ana krofo no o ma ko deketa na so me so ma ya nan o ma ko deketa na so nti enya wi wo ka pa ana wo moto ya wi ano ye kotutu ade aton pass nto ka na ya wi ano ye tu do na ye tuwe nso da bia nipa no kwa bosoro kan onko ba bia nko fa pass nti pass bia ye pe nipa no ho no ye benya enti wo ka yira na wo se wo hwia ka na wo hu krofo no na ye wi ano okay me se why krofo no na ye wi ano krofo na so wi krofo no de wa ba fa no ana ye wi ano na ma chena ma okay obi o si duabo wo ye bushe Mallam ye wu ye pru ye ndua Mallam free duabo ne beto ho so many years ni patitro bia be sore jogu Mallam se bra eno wo ba ye fro bi se anabi yele yaso okay eno na Kristo mu mo fre no Elijah okay Elijah no ena ye obi a nsoto bre omba o so man so nto ana nso nto ondo ana wiase nso nyina Nyankopon ne hye ne nsa anti ye de nso bodia ye dome wa Mallam sen kasa wo de bra Elijah wo ho Hadar ana ye fre no anabi Elias we Enoch okay Hadar ana mo fre no Enoch obi abodam akaka wuram enne obi bia yira e wo bush Mallam se bra wo sabaye de ebeka na me fre ho a ma kire wo mo ye wo bibia ya kase nokware mama ba no so ansa na kofa course no na wadaro mo obi ba course school okoya no ayare ne de na ba okoya no ayare wo fie ono ho ye kama ko school no koyare akola no so kura no nko mama de pa ko du school no na mo de boni na to kofom eno so ene de wo se obi a oshia de obi okra wa hunu nwoma wo ye peni ne ya ye na to the sense o ka so ntro no di nkro ntimi ntro Mallam se no wo de bra ye wo obi a ya frere Lukman okay Lukman no ewiase nyina obi a nyame ama na nimde kase ene Lukman ono ohuna de pa na wa peke ento wo pese wonya nimde almi wonya almi no wonya nimde kase ne ya kire wo ma wo be ho azam se bia wo be ka Mallam se wo ba eno so megina we ya kana se Lukman akwan so nimde na ebeba obenya obi so wo ko school na o yare yare no yare no ye we bi wo a nipa no atrimode so ka ho okay atrimode ka ho trimode ne nie anya se ye yare bi a ye hu ebi wo ho a okɔ school na wa yare ebi wo asabi school mu duane kura no owo na papa ne na maame ho no onni sa duane no okay nti ye de kɔfo so ma na akom kura tini ma nipa no o yare
Gino de meka what ya say ebi so wo ho asa na owo fie edi agro no wanya sante no oduro skumu ho ya basa ebi so wo ho so ehu wo no mu ebi ya tia ne pa na ya mahye no ebi o kra ebi we ya bone ya so mo nkodo no obi nya ya bone pa na ya so mo nkodo na ya madika ahye no ana so de sa ne mallam so mbra no ya mo no nya kukuduro enye gidie na sa hawo no emfiri ne so ebi o yare de bia fon na ofon wa fon sa wa yeduro emfa mallam so de abra wo de abra obi kuro no ya say efa no ayo kuro na tena ne mo amanda kisikuro me se eye kuro dada no kuro dada ni padada kuro ni wona ya kase kuro dada mallam se kuro na to wona ya mallam so de abra ebi o na ni we e pro nsuo sa mallam so de ankasa bra one thing pa is stroke be bra ba mabu be bre ababu because ya gene sika wa ko oto nro abaya dan o employee na stroke no da bia me kase e was we here commission for no mo say sabi gafra ya commission ni MOHAMED anabi Isa Yesu anabi Musa Abraham ene ay ya kanse anabi Musa ay Moses ene Abraham ni Yesu bisa say omumu hwan ana Isaiah ya no stroke che no o asabu na mibisa minim die Yesu stroke anche no Moses sa Abraham sa why ana yare stroke ne che no ya tuna do man yare bubugu ho aye ya commission ni MOHAMED sallallahu alaihi wasallam ono ana yare ye omo ya na mo pena ma nya omo dinsu amu statue eko tuna bulam ene na osanno mo ya yare ne nya no o yare ya commission ni MOHAMED o yare yo ntimi sore ya bompa ye wiase nro nyina anya ye nyankopon na soma malaika Jibril mo fe na angel Gabriel ma ne dane ne hunipa baaye ebe ka kire ya kana tan ebe ka kire ayi ya commission ni MOHAMED na suafo na say ya hwi nsuo ni nyina enti ya hwi nsuo ni nyina ewie ye no me say o say ya hwi nsuo ni nyina be wie no ya hu state odam ya yi state no na ndado wo ho ana o say yi ya chot dado no state no ya twa ne ya commission ni no wakam aje mi wo ena manya kopon de clouds bleven nas and clouds bleven falke e de bai enti ya tu na ya kan e de akana adwono enti say ye stroke mallam say no so bra mbegina ya commission ni MOHAMED so on na yare ono nti ena manya kopon de clouds bleven nas and clouds bleven falke e de bai abusa ewo Kumawood TV wo say tie ewo Unity 7.7 FM kwa atibi ena yewo MALLAM MOHAMED spiritual and herbal center jumadi no wiase ade sunsum nsem ye de brew da bia enche na me bia studio lines na to hotmi afre wo asem busa bi wo asem bika wo so hotmi ade aba na MALLAM pese waka die ntia wo se mene wo mienu etimi ede no kre shane so se eye Benada 7 to 9 Kumawood TV and afi Unity FM memenda 6 to 8 p.m. and also Kumawood TV and have Unity FM. Ubashay na wasan afre no ba enchen na anamobi ohobia no eno atu. Papa, we dey me restrict me ma 3 minutes. Na opasa wo tu ye 4 de enti e wo se edu no. I don't know nie. O say ye wo papa abrante bi na ekọ ne yere. O ware ne yere no ana 3 months. Ahokyere baaye. Enti ahokyere ne baaye no ana abrante ne ya say o kire ne yere so o ko dipa anto sere ne yere se onni no kwaren ya dan emba no o se o sere ne yere se ne yere ne no kwaren na ma no no kwa o ko dipa so no so be di no kwaren ya dan ama ne yere enti fanase abrante ne frite se north ada oba safa ababe dipa brante ne simu nanti ya ebe duru te se ebia te se ayi Kumase ha ana wa be hunu se akwa bi papa bi edo ana se na wo kwan o se me ware me yire 3 months ne ni mamu nya ana me ya se me ko me yire on hwefie no ndi no kware ma me ba be dipa na me disika ba fie ana se okay akokro so se me kra me se we anka me pepa ani ama me ne na ayedan aya adwuma no ampa akwa na hwe ne ma si ho bo akokra no
enti anwumbre no mo kofie ana na akokora na tenase ana o se adwuma no me ne wo beye enti me ne wo beye adwuma no enti sa aba na se sika de me mpese meji sika enti papa me so ye woluma enti ne kware ma me mimi a me ba me ne wo me di pa no wo ho so me so me di ne kware adwuma bia wo se me ye bia beye enti papa di ne kware ma me so me di ne kware ama se duru bra me ko a na watua me ka emfa sika bia ama me ampa ana akwaye ne papa yi eya adwuma saa adwuma mo ya woni 19 years vie donkono mfie bako edunkono 19 years nto mo ya adwuma na akoduru 19 years no aka 3 days abrante ne beko ana o kire papa na say aka me 3 days me pese me yadan meko asama akokora na ka kire ne say woni me abaye adwuma 19 years o so pese okọ meso me hye wo honi me pese me ma wa futu na me ma wa futu a me ma wo sika no se me disika na so ma won so a me ma wa futu na me pese wo yima baako wo ade wa hina wo beyi ma adwuma 19 years o so twa me ka me ko ha me yere wo so mo ma futu na futu yeska thank you da futu de yeska enti o ka ye no ana agrante na hwe die no ka cha na se o pa futu ana o se kona koda ade a chia ade chi o sa bisa brante ana o sa futu no pe 19 years no o so mpe sika no pe futu ana sa kwada ye da beto so da mi anso be kono o sa bisa no ana o se me pa futu ana o se me mpase me ma wa futu na be ya se wonu me ya adwuma man tua wo ka o se me pa futu ampa papa na fa aye antomago ade brodo echechere antomago fita ho o se gi brodo we ukoduru fia fa ma wo yere na de echechere tuntum ye hono wo kono akomede wo kwan so ade na futu a mede be ma wo nie wo kono efiri akonof wo nante fom ekwan no ware wo kono obekwa kwahia papa bi ana obetima hia obi obeka kire so wo kwan obeka so wo konof obeka so wo fa akwan no wa na fa ha sei dabi emfasa akwan no koten na wo kono obekwa kodu te se bi atamali obekwa kodu no ode basa obenya guest house ada anaju wuti kekeke a empie wo koduru fie so de obehu wo yire hu biara fanasa ozezai fanasa de obehu wo yire hu biara no fanasa nti afi de abrante yasim agi brodo yi yamanu wansi do amanu brodo yi ode be koma na yere ene de odi wo ko akomedi na no odi nti okono okoya frika kodu te se ha na bono tachiman okoduru ya na o hia papa o so ko so me ko north o se da bi fa ha afọ onanti ya no papa yi se obi ma me fa ho ana o sa be so be to o se man ka se fa o se da bi kwan we so na me fa ba ya wo de e ware kura me fa so akọ okay ana okọ afọ ko akoduru te se tamale ana wakonya guest house ana wakodam nti okoda guest house mu no ade achen otie ade achen anajo owo ho ti kekekekekeke o soro be pie no kai se papa ne so hwe na wanye dan wampie nti ono so wanye dan wampie ade achi o sore ya nkrofo mu da gese o so ni nyina ya kunkum omo ana wo chima na se na anajo no wampie o se dabi o se nka wo pie ya nka omo mo wu ya nka wo so wu bi onanti ya koduru fie na ade esa aboba ya 5:30 to 6 oje ya brante bi pa edi ne yire nachi ana yire adware ya abrante di ne yire nachi obi yusu kai de manu buofu nto so na koma wantimi nto ko da dwambuo mu nto dwambuo kura na ho wonfa so nto ne bufu ya no ko da dwambuo mu ahye no nto ya sanko sako ana da dwambuo no ntade achi ya no ahomache ana wo ho ne se ne yire asore baba apraye ana be manu be dware ye ana ne yire sako dware be manu buofu nte ohu ne okobia nwan ana oba na wa ba de na wa ba da bonten o se wo me ka se di no kware ma me no wodi no kware ma me ana ana oba ne se nya botre nti oba ne yeti ana o se dware wie me kan de wo ma kyerɛ wo nti o dware wie ye no ana o so o ba ne yeti ana o ka kyerɛ na se onye o ba ne so ko to brodo so papa ne se me ba me fa brodo we nya da emrew nti o mo fa se kai be twa brodo no pa no omo ko na gold kasiye ana dam e ma na nijia ama na sreye
nto ho ana brante ne ba na ne ba ne okacha se he akwala ya nim din o wo so hya e wo firi ha pene ma mu mi sabiem nto wo koye no se na menyam 19 years ana ma wo akwala we ma na nya 19 years nta akwala ne ya wo ba nyame mpana anya mempana entanka ba papa na ngi futuo no ana nkoko di sika na chi a sika na nko be wo kwa so ma nkrofo afa na kwa okacha ne so nya abotre do be yehunu yire ho afa na saa so wa nya abotre a anka ye kwa enti da bia me kase futuo wi hia o se me ka wo sika enne obi ye mallam ende ba bia nyame di na bedro mpaso bi betu no fo obi ye difo fra safo mu ti se mata di sana pentecost mo ende nyame asre na mana be ye difo no wallahi on paso bi betu no fo enti mallam e ka kire wo me sraw ba bia wadru bia wo hia futuo ya start to call us ma mimi amane ntum 0202 668461 0202668461 ubetumi abem nkomo ayeje o asembusa bi o asembi wadwintwe bi ubetumi abem na afi yetumi afaw ana omo so so a omo ntwa mo fun free tv no ana mo ndum tv no na mo mfre o fra wadaroma na wabomode na walu wade tv set no na watie wo ho e phone na ode frɛ no mu ebe boy pa 0202668461 0202668461 obemu a fawo se afutuo na e wo se papa so ye de e wo se oji afutuo na hia obi ase ko sofoketwa onya aduma chede no yes obi ama na so yes ono tintinti oya mallam de bia tintinti on pefutuo ojo mpani on pefutuo on yes kebi na aduma yes na wo hin dabi mayema wa futuo okay hello good evening Ebacho mentie wo ho e wo TV num mentie wo ya ka kire wo da so ti hello good evening odi ya bia free hello o free he me free go to region e wo kede district dodovi entie wo every oti Opani mentie wo e wo TV no nya serious amunyi ne fit mentie wo wo TV num right ya ka watie na wo frɛ wo sɛ tie wo TV num hello good evening odi ya bia free opani evening kase fi ko TV opani yentie wo free ko TV opani yentie wo evening yetie wo kasa yo me mama na mo me bona baso TV okay also free TV opani kasa yete wo nka yo me bona na baso fokuni yo okoko e wo kwa TV yo okay wa baba bia no a wo be ya waje so betie ho TV no so de be you free so wadaroma hello good evening hello good evening hello good evening okay okay ya say o free he ni ya ma me be amena sisi embrembre de tikani me ho a me pesa me tuma na mo ba ho ti bo amena o mpamne ho na mtam nyina na ntimenya kaka mlana de obia me maye okay ya nyame ho ya po na afre mallam line no hello good evening hello good evening hello good evening there you are free hello o free he hello omo mani pa breu menti ase wo a wo TV maka cha so wo fra lower TV no anasa twe wo free ho tie wo phone na wo de free no mu maka wotie na wo frɛ wo da so tie TV no phone na wo ne yakasa na tie wo be wie no bate wo nka e wo TV no sa na ye frɛ TV so TV ne radio difference wo obi a wo frɛ TV so bia no wo frɛ radio ya sa na difference wo hello good evening ebi no wo ha ya na nyomo a se TV so programs yi anya tambia na do na nya live ye na fa course na ka tell say o fra mentie ho TV no phone na o de frɛ no na de frɛ ye TV na de frɛ nti tie ho
phone na dey free no yes bibia be bakle enti se wo sa tie ho TV no twen asa wo bete hello TV no so na wo so ka hello dia na ye ko school ga be tafa bre pa hello good evening good evening Hello. good evening Hello. good evening Good odi be free Hello. odi be well ye twa ye homra sesia ye twa ye homra sema na ye me fa course ye ba yesia ye ba yesia be start from course ye ba yesia Ɔsi animudi a mi manfo ni bi ntina mo ne yira ebinom bɛ frɛ ɔmo ho sɛ meyɛ ɔmo asɔfoɔ nso na ɔmo nya ma asɔre ma akɔm obi wɔ hɔ a mene wo kasa stroke akye no wa ya stroke no ɛnkɔ malam sɛ bra yɛ adwuma me mene da okay kosie da edwo da ɛbana da okuo da yawa da efie da ana menya adwuma na efie da wo bɛto me yawa so me hwɛ because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wawo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala right yes I am akwaba enti channel so over 0202 668161 ofra normal TV volume no akofom ti ho e wo phone na dey free no mu asa pese obusa malam ya pese o kan bia nso no ye bete wonka ye ne sa efa emaye na edimi moa 0202 6681 61 0202 668461 0202 668461 hello good evening hello good evening hello Hello. good evening Good evening. good evening I'm free free hey aya someone okay hello good evening Good evening. good evening I'm free Mallam akomai. boko Hello. abani kasa wala mtonka Aha. I offense let's put your na one na we and all that to be ya what in the game and me just na head. I don't know what's right. Yeah. Into no presenter. You can meet you as another number one. I mean, I'm working on me. okay papa the can fa ne bra o de ne ba no hu ni situation no a ansa na o sha adwuma se no na so akwaya homboa e de aba so ka che o TV so sa fa 1 million bra fa 10 million bra so de 10 million ne ko na ko no wontimi nya oba ji sika na di on tie na ye sen krofo mo mo ye na bi no ko so mo ye do de fa ne bra o be duru ho wi a de ho bia no papa ene wo be ka hello good evening hello good evening okay minimum say papa say eno na man san no eno ma me fa kola we hello good evening hello wa jina so no e cha de katene mai why se wa hijack line no kateno e fa e mai se wa hijack line no madaro ma kateno e fa e mai ya ba o se ebia ni obi bisa se oba mo fa se ne ma tie wo tie no enkasa wo ba o de se na o de bra wo ko hospital wo bua ho na wako aya wo ko dro hospital kra he bra wo bre e fa nurse sensem asa na wo ko ho doctor ana me bua na doctor no so na be kira wo aduru a wo be da wo beto okay enti na wo ba na wo de bua ho na bra ma me fa we answer hello good evening Hello, good evening. odi e bia free But you're the son of the Gatsby Gold Prize. ona we yeti o honorable ko price so But Mallam Mohamed, Jangu Poncha, and Palan Shan, and Onion Kese. amen I'm getting to do a session and unity as a full with him. Mallam Moya, the power, go to Mana. Yes, Alan Shiran, or Onion Kese. okay And the Mallam, Papa, you the panel. Jangu Poncha, Kaka, and we have to do a Jumadia. We have to my partner among 4 big counts and what in that pizza. We deal to a Mallam, dear Mallam, the Papa. The Getiala for the talk about so about the Kama. Mallam. amen honorable yada pa ko price so yeah hello good evening Good evening. odi e bia free What friend name you can talk to no. Oh, Boko. okay yento every boko
bajo me kola bi no no be 50 years no ntumi kasa ensuro ayo kasa apala ntumi kasa mana fanebra ana daroma nyane be boa no amana tumi akasa nti o de ewia famana la no na ebra ko tibie eastern region eso te fa kwate o de so to anamo na bra na malam na nyame so na omo why okay 02026681 8461 0202668461 oba mu a ebe fa o fa few course na fe no ya he atumi arapo up ewo ifia oba makacho say lower the volume of your TV set na intimi ente onkan baba ade ba ko so awako ye yare o amafo yare papa na ade na won yare se won se ndan so na kwar nasa enda ana da biya so nipa won so bi o ho odwene awase metoka awase me yese eno adwin bebre bukra timi ma da biya wo yare mallam so wo de abra da biya na makase se computer e freeze ya format so de me ka wat ya se Windows na virus ba so ya format so ya Windows ufuro ya den aguso ente mallam se wo de eja abrabo no emfa wo se wo face abrabo na si wo de bombodi na bra ko wati bi be mai a show on ma top one endomino bombodi na bra ko wati bi ana ye woni ma bi wo ho a ndro bi wo ho a obekọ mallam D4 konfo wasi ye fagu duane ma wukuno mesraw enye bi da oba bi o tie mi na ko mallam na D4 wa ma wade ase fagu duane mu ye ma wukuno ndi enye bi da oso na pa o yesi banana na kraso aya spirit spirit ni me se wo oba na obetima hwebere ma no eni nti na ma spirit na ye dan wo de o ka se spirit no control be ma na ma enti se wo de sa dro ne ye be ma na pa obe ngo si be ma na adwuma ba sai be ma no ye bibia enye ye nto wo oba na wo so wo ye adwuma hwe be ma no enti me ne wo ka se sa de na de mesere mo enne obe ngo ne oba pa ne ne kunu be ma no wi sasana nsanya sana na ote aya sani amano mesere mo obi so ho a oba wo forte so person ye business no ba ye adwuma nso be ma no ware ne wie ye no oba na adwuma nyina sai because be ma no so ye oba na duro ntaduro no de aye oba no hohum no so hu ne se wobetima hwe oba no enti na ma waye na duro enti aba na so so ma oba no ono oba no be ye adwuma bia nyeye oso we ma nyeye no oba be hia pa no waso ne ma chi krom nyina ye nto adan mallam se wo de bra yare ohaw amane diabone stroke mallam me so me pese me diye mallam se me nyanya nkopon na inshallah obedi enkwatwe se kan wo ma me so wo papa so me sraw wo wuye wo nim de obanya na sa kokora ni fie a na fie ye den asaye na da bia na ya ka se wo a me ne wo tie me ne se ni fra ni wo fie na wo mu no wo se ni fra onani afra ntanya asambeto anajo obekọ kobisa ni fra ni no me se sai asambeto anajo obekọ kobisa ni fra ni no agya adwenkyere sure ntemesere enya wadwen so peni bia wo fie oyaborosam abro wo fie oyaborosam Mr. David asam bi beba wasase na wote so no ho asam beba ma me na betima ka ho abakwasam akunya na wote so no ho asam beba peni ne betima ka ho abakwasam ntaya ya njai ya to waduro stroke ya se obitimi bia na ka se wo me ma wo ndi ye da ka chance mbe me nyame ya mesum ne dimu me so me ko mallam ho me di ye oba pa na mkru hu oba ya no mo fa so da bia nkrofo kunu no mo na ko ne ye boro no onya ne de da mallam so wo de bra enne obi se ya bɔ ne nsɛm tokuro sikata nsɛm na hye anya no kware da difo bi obeka ene mallam kofo ya torofo anje baba ya bɔ ne nsɛm tokuro anya no kware ya jamai because da bia me kase anya be ma biara ana wo so wo oba o ma ne de na ho kan anya oba biara ana wo se be ma wo ne koda oba ma bi wo ho ya dome be ma no ono oba bia breduru ba bi so mpe oba no oba no buofu no wadome be ma na se na bra bo nsi ni ye da kwatiti wiase besai wadome oba na no ndome ne wadome no
enti ne me ne wo kasai be ma na dome oba na wo be ma biara wo no so oba no be ko da bia no wo so wanya no me no wa bra ba be si wo yi ana oba bi so dome bere ma so wo no be ma no so koda be ma no wo be da o be ko yi enko yi mallam so wo de ana mo say ya say ahimfo akinye edide bi achi na TV so akunya no de ya sora ya man say akunya ya sora na ebi aba Kumawood TV fo nyina me chia wo mu emo adwuma yafo emo ma emo political show for host omo ba political show NDC MPP CPP obiara me chia wo mu nananom ahemfo da bia me kase sabe do twasa no onim se na chia ye den achia kasa me betina fidie so ameka ye de ankoyi ama obi na facha me na me nipa tese wo a na nyanya me ame MALLAM anka me ye hwan anka ye kan anka me nka ho na so inshallah nyamenti nyame a kire ne do bre a kire ne to me se MALLAM me na me se betina ko man mo na gi ko man na gi ayi asante man na gi Ghana man 27 years oh ko what be anya sin 27 years na me manyan but ma betina ko man mo no ayi adwuma na nkasa 27 years ka mantem enti nyame na de a kire ka mantem ma to hodin ka mantem mi ankasa na ma to hodin se ko atibi asika mantem na yenta foi say yes kwan ya na yi kwan we de be hawo enti tani ka dia o ye na kama enti na metena se FM ya me bieye me di Unity FM ade aba adenti ayenkabom afidie ana ewudruko Eastern Region nkabom fidie no Unity FM enti die hian ana me se bra ayi mebra o North East Region ya freba be se Kulubana moro ono mechia na pa ene na yere dainato ene dara omo doso moro mechia omo nyina omo Kulugana mechia chia omo North East Region mechia omo ana Kumawood TV ha ene master oko ene na yere kwani mechia omo papa ana sule ene meyankasa meyere amalia mechia no ene meba Fati ana chief ono so mechiachi aomo ana mebra yoba ne sister Alima mame Alima mechia omo ene tibi ma opoku ene obiara tibi ba yimi nyina mechia ochia omu nyinara aba numbers ni bio ebia na obi hwe afi kwa no de fidi ato ho MALLAM MOHAMED Spiritual and Herbal Center Kumawood TV o numbers no je numbers no na Dabia mekase ebinim wo ho a nso na to awie na afi na okwa koso omo so kwa na ya no mutumi nya de pa nso na to awie na oso koso nti MALLAM seje dabi nso na to awie omo koso na bi nie obi aye abaya juma awanya 60 years e ko pension afi na oba se MALLAM mo ana se be ya ye be ma no 2 years aka ho e ka so kobokro no anya nkwa asam okay aba MALLAM number ni aye 0245 77 18 01 0245 77 18 01 and 0200 797 887 0200 797 887 ya kan nyina go screen so na every Tuesday 7 to 9 o'clock o hwe Kumawood a obanyame oba na ya kan say Saturday memeneda 6 to 8 o'clock obanyame live ayadai okay nti die hian menka se mesena MALLAM ana konfo na D4 na ya say sebe gafra onko bi afoma na ofra wo so yo kuafo anya sika ana ya fra se wo ya MALLAM de nyame de achawo na yende so oko na na yere na mba ni nyina mechacha obia obia assalamu alaikum no waje so wa alaikum salam rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh anti yare esi nyame eya adomu a da sene obesan ate yenka MALLAM MOHAMED Spiritual and Herbal Center ena oti papa enka mide ede Michael Adomako sare so center kese enkoma Unity 7.7 adwumafo nyina programs manager general manager news editor munyina yare isi ha echeche bibia nyame eya adomu a da sene obesan ate yenka yakra si animudia mi manfo
nye bintina mo ne yira ebinom be from ho se me yo o ma asofo nso no manya ma asore ma akom obi o ho amene wo kasa isko ka chino wa ya stroke no enko mallam se bra ya adwuma memene da okay kwesi da ejuoda ebenada okuoda yawada efieda ana menya adwuma na fieda wo beto me ya wo so me hwaw because nipa ana wo homeda nyankopon eni homeda okay akwala na wa wo no akwala na nya 10 years eko 15 years on nanteda woda fom obi so ho wa akwala na no isonsuo obi so ho so wa akwala no de ye ya afi no kon no ya na echi na da so ebia na ne tachere ma afi na ne tini emo ye kete oh ha no chine tachere ma te se abo wo no mallam se nkasa fa na bra ebi so ho so a me ne ukasa o se ne ba no ono matrama do wi jot sabe ko ke abai be ni nyina onom o sa glue an kasa nkra no o sa twi glue ka ho me ne ukasa o ba bi na wono ne kodaye afa de ye ube ma no kwati na twa wura mu a ase eya dan te se achichide eti mallam se wodi abra oba bi o ho na wodi no aye den onu be ma hia pa na nso ni nyina saba bonten enti eno ntina ma onyem ana no wo ba me kyerɛ kwan no wo be hu say abeye mremremre okay a wo ba nyim easily piaw so ho adwiriw ene danta da bibo ano MALLAM MOHAMED Spiritual and Herbal Center ebena da bia 7 to 9 p.m. ene ni hia Kumawood TV na yenyamre enwura SUNSUM eno suko na ohaw eda oso no MALLAM hwe na onyi emfiri ho emfa emawo etwere yare bia edam usika ena ayira na hwe ojapade bi na obi enam kwa bi so age afiri nsam utu gold ena opese onya emwa anase ebia kontuo enema ayedin amawo oba no odaso jonso anase akontuo enema ayedin amawa bra MALLAM MOHAMED Spiritual Herbal Center na kachi kwaw atibie tienie kwaw atibie Eastern Region eho ena MALLAM wo esikafo amantem wo de odu kwaw a wo so kwaw atibie uduru ho bebepa wo yira kora no a busa Unity FM ana wo befre 0246 647 247 0246 647 247 eya tie bi na entumi emwa piaw Kumawood TV aba amansane yena yediem Kumawood TV aba amansane yena yediem Sini papa be na upe bi ahye amansane winyano baby ya Kumawood TV amansane yena yediem